Kienet il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Helena Dalli li fetħet id-dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar Malta li għalih attendew ftit 20 ta' membri parlamentari Ewropej. Dalli spjegat il-ħidma tal-Presidenza Maltija bilan li jkunu miġġielda il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Fis-sessjoni plenarja fi Strasburgu, il-Ministru Dalli setet tiftaħar bil-fatt li kien taħt Presidenza Maltija li jingħalqu kwistjonijiet pendenti għal żmien twil. Our presidency has placed this issue amongst our top priorities for the Council's agenda. To summarise our achievements in a nutshell, let me mention the following. The Council has completed work on the Anti-Tax Avoidance Directive 2, as well as on defining criteria to establish a list of non-cooperative jurisdictions. Agreement has also been reached on double taxation dispute resolution mechanisms. All these dossiers represent important cornerstones of EU action in the area of fighting tax evasion, fraud and avoidance. Bħal bost MPs oħra l-kap tal-Partit Popolari Ewropew, Manfred Weber, awgura lill-Prim Ministru Joseph Muscat għal mod kif reġa' rebaħ l-elezzjoni ġenerali f'pajjiżna. Weber li ġie jitkellem f'meeting tal-Partit Nazzjonalista fil-kampanja elettorali irrepeta id-diskors tal-Partit Nazzjonalista f'Malta u qal lill-Prim Ministru Muscat li għalkemm rebaħ l-elezzjoni għad hemm mistoqsijiet xi jkunu mwieġba. Fil-fatt kienu membri tal-Parlament Ewropew li ġejjin mill-istess grupp tal-Partit Nazzjonalista li l-iktar kienu kritiċi ta' Malta. Derċar ħafna mid-diskors tagħhom li kienu qed isegwu dak li qalulhom ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fi Brussell. Il-membru tal-Parlament Ewropew Jeppe Kofod wieġeb billi jagħmilha ċara li għal kull allegazzjoni irid ikun hemm investigazzjoni u li din tkun konkluża. Qal li fil-każ ta' Malta sa issa ma hemm l-ebda investigazzjoni konkluża u kien ċar fi ħsibu. This being the case, the plenary chamber of the European Parliament is not the proper forum to deal with these accusations. And I ask my honourable colleagues, do you really question the very foundation of Maltese democracy, a member state that has achieved 92% of voter turnout recently and is a sound democracy? Il-membru tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista, David Casa, żamm mal-istess stil ta' qabel l-elezzjoni ġenerali. Ma tilifx l-okkażjoni li fil-fora Ewropej jattakka lill-Prim Ministru ta' pajjiżu. Issa l-Prim Ministru għandu għażla. Jew li jibqa' mniżżel fl-istorja bħala il-Prim Ministru korrott ta' Malta. Wieġbet il-membru tal-Parlament Ewropew Miriam Dalli li qalet li huwa interessanti kif il-membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista instigaw dan id-dibattitu. Qed jippruvaw jitfgħu lil Malta fl-istess keffa tal-Ungerija immexxija minn membru tal-familja politika tagħhom. Li mhux qed jgħidu huwa li l-Partit Nazzjonalista li jagħmel parti mill-Popolari Ewropej għamel ġimgħat sħaħ jagħmilha ta' prosekutur, ta' ġurat, ta' mħallef, jgħid lil min se jitfa' il-ħabs u lil min irid ineħħi għaliex ma jaqbilx magħhom. Jagħmel pressjoni fuq l-istituzzjonijiet u jimmina lill-istess istituzzjonijiet u jibqa' għaddej b'allegazzjonijiet bla bażi li smajt jiġu ripetuti hawnhekk. Għalija dik hija l-attitudni ta' min ma jemminx fil-prinċipju bażiku tar-rule of law. Roberta Metsola qalet li d-diskussjoni mhix sabiħa għal min iħobb il-Malta, anke jekk kienet waħda minn dawk li instigawha bit-tama li ssir qabel l-elezzjoni ġenerali. Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant kien ċar. Taħt Muscat l-ekonomija Maltija kibret u qed tagħti prosperità lil Malta. Jista' jkun li dan qed idejjaq lil xi wħud. Individual cases are being wrongly generalized by people in this Parliament. The grounds for this debate are non-existent. If they are given credence, the future statements we might make about the rule of law anywhere will risk becoming undermined and devalued. Membri tal-Parlament Ewropew oħra spjegaw kif ma kienx ġust li wieħed jitkellem biex dwar Malta meta niġu għat-tassazzjoni. Oħrajn appellaw għal fatti. I think the European Parliament, before entering this debate, should gather facts and take itself serious by gathering facts and not just have our opinions and accusations that's not enough. Marlene Mizzi qalet li d-dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar Malta ma messu sar qatt u sar għal raġunijiet politiċi partiġjani. Qalet li Malta huwa wieħed mill-iktar pajjiżi ta' suċċess u d-dibattitu kien biss skuża biex jaqdi l-aġenda partiġjana ta' wħud. L-iskop ta' dan id-dibattitu mhux veru biex tiddiskutu ir-rule of law, tantu hekk li dawn rridu li dan id-dibattitu jsir qabel l-elezzjoni ġenerali biex bekk jieħdu vantaġġ politiku partiġjan. Dawn huma tattiċi tal-mistħija
tattiċi tal-bullying. Malta hu pajjiż demokratiku, progressiv u ta' suċċess. Pajjiż żgħir imma nazzjon kbir. Tipprovawx tkunu bullies magħna għax ma nħallukomx. Grazzi.